ريخستنا PKK أوروبا براسي ولو كانوا يمروتي KCDK کنگره کومله جواتا دموکراتیکا کردستان لأوروبا تشتكي ولو يعني وين تشتكي ولو بر لديجي ايشن لسر سيستما هف سروكاتيه دا كيفن بحركن قادا يو اف ابوچي شو دخون اف ابوچي شو دخون اف ترياق وحشيشة كوفا دخون اف تشيه يمكي ستوكو ولو يعني نا اوريجينال اف تشي بو خدي اف حالة بانا خوص دنيا لديجي د كونغريا بنا كرد دما استيت حاضر ومبريجي بحسب امجارة هاني كريه د سيستما ويدك چيروكا هف سروكاتيه ما قبول نكر از لديش دركتم جنك لداويا اوي بو جامله هاتبو چيروك بيروك دو بارتي و چقلماس بارتي و كادري رخصني بو كابيكي بو قاشو نويسكارن ولو قف دخار دقو اگر سيستما هف سروكاتيه ور راكرن امش في كونغري فاكشن دهندري كونغري ده تحديد دكرن يوم سكين يوم قلت كيد تقولوا تم تحديدك تفي كونغري هاني تحديدك ابوچي حمو صالون تجي ابوچي بون اي ابوچي و اي نيف ابوچي و اي ربك ابوچي و حمو و ايش ابوچي هذا ترسيا از تناقه از بتناقه خلق صاغن وفيديو هنا وحمود اشتنا از لهمبر ساكنين يكلي كيلا كامرو نشتيبو قرتيه كي بكي كيف نزوي ناس ناك كمال نظام ياشار كمال نظام شو غاز لبروكسل يدي بينم مجي برسيمو من ريولو مدنو قشينه مگو خير كرم كي گو ما مستا سيستما في سروكاتيه خطا صوره شينا ابت مناقشه بك ولو مدنو قشينه بدزيج بردك بس وما مستا تكيه گو نابي كمال اوزان مگو تنفيس كاره مگو تو كردي نفسي نقولنا شو قولت تركي نفسي مگو برتوكي تهاني قولنا مقالي تهاني قولنا كروت الفرد شتكي از هيرس بوم يعني يجي ريز اوي ريز عمري خور نهش تماني خور نهش جبوري خوي سبير نهش جديروكا خويا دندري زنداني دن نهش وبري خداوي ودنجي مدركت كرو مگو هي نتشتك ت كردستان جدر نخطا صوره سرخوابون و آزادی جيب رومتر تشتكنينه نخطا صوره شيخ سعيد كال وإيريشي بيكر نخطا صوره حف سروكاتي خطا صوره مثلا هاني مقوتي هرد ندري ريخصنا خود ندري بارتيا خود تي لسر خلقي فرض بكل فيدر كونغرا بنا كرد نبنا ابوچيايه وداوي جبركو از بتني بوم جبر سختكاريا نويسكار و روشنبيرين كرد اوه اي نيف ابوچي بشتا من نگردن از بتني مام موسيقى خدا ما استيفا خدا و اج في رخصنا هاني فيكشيام و مدجار سيجار فيديوين بتندي رخنا لبي مثلا هاني كر فنا كرد بو فنا ابوچي اللي ديجي سيستما ايريشن لسر سيستما حفسروكاتيه بهركن قادان يو فدي ناكن بانا جبو كردستاني ناهر لوي نحركن قادان جبو سيستما سروكاتيه تدبيقي اگر اف سيستما هي خليل السري وببري سيستما حفسروكاتيه ونشوا دنافا PKK دنافا هذا بيد دب هذا ذاهب أبي بري بذ قز القرد بارتي بري بذ شقل ماس بارتي والشوا وكاري خود مشان ديسا باسكي جنيه ابو ريخستنا جنيه ابو نظام چه مد هندري كونغري پنا كردر مگو بره
سەرۆکاتیە پەنێ ژن بژن لێ ئەس قبول ناکەم ji بۆ کەسێک نەبێژ وەڵا لە دژی هەف سەرۆکاتیە و لە دژی مافێ ژنێ و ji van çîrok mîrokê xwaro maro min got bere serokatiya penê jin be û hevserokê wê mêr tune bi hemû jê re lê fezleke û dere û merewê PKK li ser me ferz nekirin û ferz kirin ne ji ber ku ez şaş bûm ferz kirin ji ber ku ez bi tenê bûm kesek ji wan nivîskarên li wê derê pişta min negirt Zerdeş Haco a bişekî wî helwesta xwe got lê hinek jinên li wir hebûn zû xwe jê vekişandin hevserokatiya jin ne baş û nizanim çi dîsa destê xwe hildan û tevlî nerîna apoçiya bûn û bûn apoçî ew xwe aslen ne apoçî ne lê tevlî biryara û civata apoçiya te digo qey derbayê pena Kurd ew ê bifetisine ê bimrin jiyan ji wan re tune nivîskarî û rewşinbîrî li derbayê pena apoçiya tune û têk çûye ev sîstema hanê têk çûye sîstema fezleka serok apo hevserokatiyê çima di nava PKK di dema apo li Şamê bû hevserokatî tune bû dibêjin hevserokatî apo insanekî têkçûyî yani heta di muqayese û pîvana di navbera wî û Cum'a de di dema üniversiteyê de Cum'a vê mesela hanê baş dizane Cemîl Bayîk baş dizane apo jê diqeherî Cum'a yekî wilo bejna wî bilind bû dirêj û zirav û xortekî lev hatî û apo xwaro maro bû problem di çavî wî de hebû problem di şiklî wî de bû problem di zikî wî de hebû yani yekî nelhev hatî bû û Kesîre Yıldırım û ev jî di dîroka PKK de tekeskiriye Kesîre Yıldırım ne dergisiya apo bû dergisiya xortekî din bû di dirê rêxistinê de apo çû yani li hevalê xwe zîvirî û dergisiya hevalê xwe nîşaniya hevalê xwe jê stend û piştî Kesîre wî tehmûl nekir dev jê berda ji nav PKK de reviya û xwe veşartî heta niha tiştek ser çar gotin ser PKK naaxive ser apo naaxive ji tirsa heta niha apo û rêxistina apo diparêzikî Kesîre Yıldırım bi bêdengiya xwe bi veşartina xwe û apo tiştek tê dineşta apo wê kir xayîn apo dev avêt namûsa wê kir beredayî tiştek nema vegerin tiştê ku apo li ser Kesîre Yıldırım gotiye berî ji Sûrî derkeve û hevalê me dixwestin nizan apo dibêje vegerin pirtûkê apo û nizanim Cum'a û Xeyrî û Êdin û Kemal dixwe pir wan haciz dikir û dixwest wan tê xebin tesîra xwe çi tiştên pîs û genî li ser Kesîre Yıldırım gotiye Kesîre Yıldırım bi qasî zerrakî jî li apo venegeraniye û Kesîre Yıldırım rojekî ji roja komîta medya PKK Duran Kalkan Mazlum Doğan û Kesîre Yıldırım her sê berpirsiyarê medya PKK bûn yani ne keçikekî wilo ji rêzê bû keçikekî jîr bû têgihiştî bû heta niha bêdeng e Kesîre Yıldırım di halê xwe yê nihade di rewşa xwe ya nihade sola wê hêjayê 1000 Abdallah Öcalan sola Kesîre Yıldırım ku ez nizanim niha kî derê yani bi vê yani û ne baş e hexwasa bêdeng bimînin ne baş hexwasa veşartî bimînin ne baş divê derkeve û biaxive evan biraderê hanê li hemberî sîstema hevserokatiyê ev ê rêxistina PKK bang dikin dakevin qada de ez we bibînim eger gel bersiva vê banga we da û herikîn qadan demekî bi rastî hûn xwedî bandorin û hûn rêxistinin û hûn wek salên berê yîne salên destpêka notî çû ew salên han çûn nema vedgerin salê ku we wilo we difîkan heftê heştê hezar li Almanya diciviya nema xelk derewê we nas kir
سوشيال ميديا چی بویه ميديا ديجيتال چی بویه خلق ايدي لخوت گرن خلق تين بياقا ودگرن وشوار دبيجن او هوشنگ آخوی هرم برسوا هوشنگ بدن چما ونا آخوین لو ما بريز رمزي كرتال مجبور ما پشتی او نوچين هاني سر قل لحفدخه مجيه قل لحفدخه او نزانم چه 45 سال 50 سال ون وی گلی هاند خابینن کسک جور نابج ون چما يعني هنا كورن نوچين جدا نرين جدا جوار بيجه شر تايبت ونزانم چه دايرة شر تايبت شو او تحت والسريت باران ليكر وشو كسنما جهد دوان مرو درويهان و وبينج مه وخوا گواشت وخوا ششت وخوا چراند و دراند وند كاري 10,000 الكولني بجيبين جبو سروكي نووي جبو سيستما هف سروكاتية بحركن قادات خلقية بحركين قادات داز ببينم ده فرمو كان بنرن عبد خوياني وفاروج اللي بيش ياما عم ببينن كالا و پایتختن اوروبا بآبوچيا ولو بحجن ولو كولان تجا 10,000 و 100,000 ببن ام لدجي راكرنا سيستما هف سروكاتية مالا مني